All India Radio Chirchanpur FM 101.5 MHz ki panahon ki puang kya Paite kampau singka ki thusak to na ahi tulak tomte ingai hiding Council of Higher Secondary Education Manipur Noya Posom leni exam tu ni na sud sop hiding Central Board of Secondary Education ina sin saktu te le sinlai naw pangte ading in sin sakna panding Manipur a COVID-19 ve thak mi somli le khatom tuina akim soin ngai hiak na hineding Chirchanpur District Sunga Quarantine Center tuama sample collection team ina sample collection na sepsun zomzelo a zan ina sample za som thumle li kai khomina zanma ina kai khoma omte infala etchet dingina posuko hi Dr. Khoiram Shashikumar Mangal Additional Director the Spokesperson Health Department Manipur akipana sanita taksagi atuswak kimuna nungpen dungsuina dakal som ni lili paisa in Manipura COVID-19 veithak mi som li le khatama pasal som thumle ni le nume sagi te hiwi hi Regional Institute of Medical Science RDL sample tam khop velchet nalaka mi som ni le khat hiwa Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science velchet nalaka mi som ni te hiwi hi to telaka Chirchanpur district ki panina khat Imphal East district ki panina khat Imphal West District ki panina mi gok Kamjong ki panina mi gok Kakchinga ki panina mi li None ki pan mi khat Kangpok pia ki pan mi som legiat Ukrul ki pan mi ni le Tamenglong District ya ki pana mi ni te hiwa tu ni ma ina amau te COVID care facility tuam tuama et koldin omuhim Daka som ni le li paisa sung ma in COVID care center le COVID care facility tuam tuama COVID-19 ve et kola om mi som ni le ni te dam seng sia kina pot sakhiu a to te COVID care center Meitra makipan mi sagi ukrul akipan mi ni Tamenglong Higher Secondary School akipan mi gyat le Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science COVID care facility akipan mi nga te hiwi hi to kitonina Manipura COVID-19 positive mi sang le sathum le som guk le kukomo a tudin muna midang lo son thei ding sangina et kolzia ka dam siang za tam zata hi tazakin tuni tanana na ve dam siang mi zaguk som gyat le kwa phata a midang lo son thei ding anat na ve mi zaguk som sagi le sagi om hi COVID-19 positive kilat na tang pi te hi le khosik hi ke le gol na bana hu taksa na le na khaksa chi te hideu tang pi hi COVID-19 lockdown sia ka Council of Higher Secondary Education Manipur koesem saina apo somleni exam zo siang lo te tu ni le jingtiang July ni gukle July ni sagi kumsang ni le som ni in sut sop hiding hi tu ni sun ma dak som le sunung dak khat ki kal sungin Engineering Drawing Sociology le thang tabu exam hiding a jingtiang July ni sagi kumsang ni le som ni sun ma dak som le sunung dak khat ki kal in elective Bengali elective English elective Hindi le elective Manipuri bu exam dingwa exam ting so siang a hi tiang ina examination answer scripting tungding July ni gyat kumsang ni le som ni tana pe lu dingina supervising officer le officer in charge teng thei sakhiwa exam pe ding sinlai naw pangtena amawet mit card chiat bana thol kimu pilot theya hand sanitizer ki puak chiat dingina thei sak a hi banwa marks ahi kele puan zanga nakle muk tuam ding social distancing zui ding bana mountain ule patena adam theina u hoi taka en kol ding ina thei sak hiu hi exam namun ding a gwan sa te khek lamdang hi a to dung zuina Manipura siam sin na in som legiat te exam na ding a gel sa himale
Siamsin na in som leguk sat hidingina gel thakinoma Churchandpur district ka siamsin na in ni sat hidinga twate Don Bosco High School ni Phailian le AG High School sat hiding hi to bana Council of Higher Secondary Education noya po som le ni exam na result el Hong tung ding July ni som lenga kumsang ni le som ni a swa hya khidingina thu swakin tak lang hi Central Board of Secondary Education CBSE in Facebook to kitho a ama sapen dingina hongtung ding August kha akipanina November kumsang ni le som ni tan virtual mode tungtonina Central Board of Secondary Education to kids a samsin na in a sin saktu tele sin line au pangte a dingina athonina comprehensive program panding hi hiai kesin sakna tungtonina sin saksu tu te augmented reality le sin line au pangte digital safety and online well-being sin sakhiding a kal thum dai ding sin sakna neihun sungina sin saktu sin khalle sin line au pang sin khatte sin sakna pya khiding hi Tuni July ni ko kakipan July ni som ni kumsang ni le som ni sung sinsak na ading a min ki khum na ne hiding a sinsak tu te ading ina agas ni som kumsang ni le som ni ina sinsak na pathidinga sinlai naw pangte ading in agas ni go kumsang ni le som ni ina ki panding hi Sinsak na huna telte kyanga Central Board of Secondary Education le Facebook ina join e-certificate pedingu hinleng kiken Central Board of Secondary Education ina ani veina dingina silai naw pang singuk te digital safety le augmented reality sinsak dingwa siamsin na intena sinsak na atel theding sinsak tu le sinlai naw pang atel hiak tingo chi thu ki za hi District Health Society NHM Churchandpur te saina in kiginni in GNM Training Hall COVID-19 Care Center CCC muna duty ding doctor nurse le medical department apana sem tu te sinsak na pyakin omuhi kisin sakna huna Paul Tumaken te tui bong nei li da COVID Care Center duty ding te telua state trainer Paula Kipan Doctor Y Premchandra Singh DDPH Dr. L Jilakeswari Devi Training in Charge COVID-19 Dr. K Manju Devi Specialist PH Dr. Anand ENT Surgeon Infal West Bana Dr. Jingao Mangwite Psychiatrist DH Churchandpur ten Thupiton Tompan Sanina Sinsakna Piauhi Epidemiology Sari Surveillance COVID Care Center Management Clinical Management of COVID Care Oxygenation and NIV Management Psychological Care le Infection Prevention Control bana PPE le Sample Collection tia sinsakna pya kinomuhi Churchandpur District adinga COVID Care Center masapen apaita July ni kumsang ni le somni ni ina Pavan Yadav IAS Deputy Commissioner in Hongkhia a Hai COVID Care Center duty ding polthum in Khenhiwa Polkhen khata Dr. N Romes Dr. DH Rentibala D. Chancellor Pharmacist Lupeng Lingnei Tem Supervisor and Logistic in Charge Bana GNM le ANM ni MHWPW ni le Grade 4 ni Tiat Hiwa Hendang Khata Dr. Ojotin Dr. Iris Wahengbam Jin Hoikin Pharmacist D. Roji Baladevi Supervisor and Logistic in Charge Bana GNM le ANM MPW le Grade 4 ni Tiat le Paul Hendang Khata Dr. Bigendro Dr. Rajita Naurem Sukumar Singh Pharmacist Anuradha Ngangom Supervisor and Logistic in Charge Bana GNM le ANM MHW MPW le Grade 4 ni Tiat te hiwi District Malaria Officer Churchandpur Dr. Tineng Khanmang Makaina Kigin ni sun madak som le khale minute som thuma ki panina Tuilap hai
ขวาแห่งเลบล็อกสุงะ anti malaria day สตินอมฮีไฮหุนสตาอาดรตีนเองคันมัง district malaria officer เจอจานปรินา anti malaria day สัตหินาเสียเกนินะคุมไปตาคุมสังนี่แหละสมละสกิJanuary นี่สมเลยกว่านี้malaria เลย dengue ดันนาเป็น notificable disease ตานะปวนาอมหิดานเกนอินเดียโซกาลินอินเดียกำสุงะ malaria ตกิไซขับเปียวฮีเบโซมินปันนัสตะกินลาตัวดุงซุยอินห้องตุงดิ้งกุมสังนี่แหละสมทุงจังตนาอินเดียกำสุงะ malaria เสียกาสินาอมนอนโลนาดิ้งตันินปันลากนาไปเลลฮีจีฮีตัวมาบังินะมณิปุรกำอินเลงmalaria เสียกาสินาตัวอมนอนโลนาดิ้งปันลากนากิปันตาฮิดานินเลงเกนฮีNew Lamka Youth Club NLYC in Ayat Kai Lamka Driving School gari hek kizul kisin utte adi ngina asom ngale ngavi na gari hek sin na atel utte ma adi ngina kinget na honglelu hi kinget na laibel New Lamka Youth Club NLYC office PT Sports Complex Komin thang New Lamka caretaker tungtoni na zinkal dak sagi le zinkal dak gyat ki kal le ni taklam dak thumle dak le ki kalin lak theidinga talking at nalaya poimo bangkim subuchingin Aadhaar card xerox pe khat le color passport lim lak li to thwa khomin asikai penin July ni som le khat kum sang ni le som ni tanina pyak lut ngai ding hi gari hek sin na bel hong tung ding July ni som le kuk ni panapat dinga gel hi kinget nalaiลากเปียกลูนาดิงเซปปัดนี่แหละสินตอบนี่กิกาลฮิดิงกิกินนี่แหละปะเทียนนี่อินเบลฮิเทลาวดิงฮีทุเจียนกิมโซเทวเตียดิงอินกิจซักตัวนันนัมเบอร์กว่าเปียลแกดกว่าลีเปียลนี่ขัดนี่กว่าสกิลีนี่ลีเปียลงางะทุซักเทดิงฮี Chief Medical Officer Chanpura Kipanatu Swakimudanin COVID-19 pandemic boy pi sungteng COVID Care Center a temporary basis same ding ina same to ding lak som u chi to ding ina staff nurse som le ni le multitasking staff ding driver mi le support staff kya lak na ding in tu ni July ni go kum sang ni le som ni sun ma dak som kipan ina Chief Medical Officer Chanpur office walk-in interview ding hi haya tel ding te na siam sin na lama siam na chet na lai poimo original te toy ngai ding to bana passport lim lak ni leng toy ngai ding hi hai interview sem tu ding lak na kinget na lai pe lut sa te ngai poimo le tel zok deu hi ding in genu haya di nga tel singa om staff nurse sem ding te na duty ni u ni khat selina sang khat lo ding wa driver le support staff ten duty ni zeluna teng sanga chiat lo ding hina ki gen hi LPG gas news siangen thangen san gas agency mei ni som ni le kya ta ki panjun ni som ni le gat kum sang ni le som ni tana booking bol te ding ina lak thei ding hi siang biak lal in den April ni khata ki pana June ni som ni le kwa kum sang ni le som ni tana booking bol te ding ina lak thei ding lak man ding teng sikya le som ni hi ding tu jing kala dinga paite kampao jing kal ki tsak tona inga hya theu hyai teng hi